kita bisa berkumpul di masjid ini. Saya berbahagia sekali melihat wajah saudara-saudara saya yang telah disebut hari ini di sebuah negara Islam terbesar di dunia. Adanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil-ayati في هذا الشهر الفضيل من على بعد 10,000 كيلومتر بلاد الشام قرب فلسطين والمسجد الأقصى لأعيش مع إخواني وأخواتي وأبنائي هنا في أندونيسيا من أجل قضية تهم المسلمين جميعا، تهم كل من ينطق أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي قضية فلسطين، قضية القدس، قضية غزة، قضية المسجد الأقصى. Alhamdulillah, saya hari ini berkesempatan bersua dan mengajar semuanya. Saya datang dari negeri Syam yang jaraknya puluhan ribu kilometer, bertemu dengan saudara-saudara saya di sini dalam satu tujuan, menyampaikan kegelisahan, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, di Al-Quds dan di Gaza khususnya. Dan isu Palestina atau penderitaan rakyat Palestina merupakan isu yang penting bagi kita semua, bagi setiap orang yang beragama Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. المسجد الأقصى يا إخوان ليس حكرا على أهل فلسطين ولا حكرا على العرب، إنما المسجد الأقصى للأمة الإسلامية كلها. المسجد الأقصى له الحق على كل مسلم أن يعمل من أجل تحريره وتقديسه من أيدي اليهود. أنتم تستطيعون أداء فريضة الحج في مكة وتستطيعون أداء سنة العمرة في المدينة المنورة، ولكنكم لا تستطيعون الصلاة في المسجد الأقصى. لماذا؟ لأنه أسير، لأنه حزين، لأنه يبكي، لأنه في قيود الاحتلال اليهودي الغاصب الذي فرض على هذا المسجد وعلى فلسطين بشكل عام. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan Palestina atau tanggung jawab untuk membebaskan Masjidil Aqsa bukan hanya tanggung jawab orang Palestina, bukan hanya kewajiban orang-orang Arab, tapi tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab kita semua. Kita semua punya kewajiban yang sama untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang hari ini dijajah dan dinistakan oleh Zionisme Israel. Pada hari ini kita mungkin bisa menunaikan sholat, menunaikan umrah dengan tanpa halangan di Masjidil Haram di Makkah. Kita bisa dengan mudah mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi sangat sulit bagi kita untuk kemudian kita mengunjungi Baitul Maqdis dan sholat di Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis saat ini menangis, karena Baitul Maqdis saat ini membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan dari kita semua. المسجد الأقصى آية في كتاب الله. عندما تفتح القرآن الكريم وتقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوة آية من القرآن حول المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. Masjidil Aqsa merupakan ayat tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa terdapat dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi
إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Jadi sekali lagi, berbicara tentang Masjidil Aqsa adalah berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia. معجزة الإسراء والمعراج وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى، هذه أحداث ومعجزة لم تحدث في أي مسجد آخر في الأرض. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kemudian beliau salat dengan para anbiya. Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Masjidil Aqsa yang tidak terdapat pada masjid-masjid yang lain. أنت تصلي في المسجد الحرام والركعة ب100,000، وفي المسجد النبوي الركعة ب1000، وفي المسجد الأقصى الركعة ب250 أيضا من الأول. Kita salat di Masjidil Haram dan kemudian Allah menggandakan pahala dari salat kita. Kita salat di Masjid Nabawi dan Allah Subhanahu wa taala juga menggandakan pahala salat kita dengan berlipat-lipat. Dan kita salat di Masjidil Aqsa juga Allah Subhanahu wa taala menggandakan satu salat atau satu rakaat salat di Masjidil Aqsa seumpama 250 kali salat di masjid-masjid yang lain. ثم أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، وثاني مسجد بني في الأرض، وهو أيضا موطن الطائفة المنصورة التي تحدث عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث لا تزال طائفة من أمتي. Kemudian Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Sebelum kita diperintahkan sholat menghadap Ka'bah, umat Islam terlebih dahulu diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Masjidil Aqsa juga merupakan masjid yang kedua yang dibangun di atas permukaan bumi ini. Dan di Masjidil Aqsa, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, terdapat Ta'ifah al-Mansurah atau golongan dari umat Islam yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq." Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang senantiasa berada di atas kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Di mana mereka ya Rasulullah? Kata para sahabat, mereka berada di Baitul Maqdis, wa anna fi Baitul Maqdis, dan di sekeliling Baitul Maqdis. والمسجد الأقصى في هذه الأيام يتعرض لخطر، وهو تقديم القرابين الحيوانية والنباتية، وذلك في طقوسهم وفي تلمودهم. يقولون إن ذلك بداية بناء الهيكل وهدم المسجد الأقصى، أن يذبحوا عنه أو غنما أو دجاجة أو أرنب أو ديك، أو يقومون بالسجود على الأرض هكذا كما ترونهم على شاشات الجزيرة. هذا إشعار منهم بأن بداية الهيكل يعني قد بدأت، وأن هدم المسجد الأقصى